हौजी हौजी लेरिबा हौजी मणिपुर गवर्नमेंट अमा फजन चलाइबा ngamdana amadi government ama lingba ngamdana leiriba si atuba matamda MLA mayam asi sungsanabiduna yamna thuna hairiba government si senduna Manipur development project sing amadi choi choknariba irang thoiba conflict asi losanaba honabada hauji paliba BJP led government sina yamna chauba thaudang adu lobihu loinana hauji aikoi CM nongthumam birelna matam sadana khamu takta yamna khang khang da bida prajagi हाइरिबा थबक थोरम मयाम असी लोसनजिङैदा रिजाइनेशन पेपर थादगिबा चैलेंजेस यूरोप खुनापोंगी माइकेदि यानिंगदे अदुना बीजेपी गवर्नमेंट मनुंगदा निंगथौगी खुबमगी दमक कन्न किरि इनादना दिल्ली दे सतना तोखाई बे इंडिविजुअल सिंग उनादना इरांग असी लोसननबगी मायोंदा पुरक्तबिदा अदुंबा निंगथौगी फमदोन मुन्नबगी थबक थोरम सिंग असिना पिया लाखिबगी मरम चाउन ओइबना मरम ओइरगा हाइरिबा थबक थोरम सिंग असी मखा ताना तौदिगनो आई जेम्स लेसांगथेम प्रेसिडेंट चैलेंजेस यूरोप खुनापोम एसीगी माइकेदगी सिगुमलाबा प्रेस मीट असी तंगाई मुक फदना मणिपुर के हजिक ओइरकलिबा फिबम असिगी मतंगदा मणिपुर की प्रजाना मिपाइरिबा अमदि तुंगी करी ओइरकदगे हाइबगी तंगदु लेताद्रबा फिबम असिगी मरी लेनाना हमजबा प्रेस मीट ने हंदक चथरकलिबा कुकी नाको टेररिस्ट अमदि कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंग असिगा मैतई का चथरकलिबा कन्फ्लिक्ट असी सही अनि फाजलकदौरे हेक चैलेंजेस यूरोप खुंद्रापम एसीना ngalingay matamdagi asigumlaba tangdu laitadraba conflict asida ngalingay matamda akoina haijakhiba ningthau khubam sinbagi CM sinbagi lalongsi yam koina chathaduna lakpa asigumbasi tawbiganu amadi manipur president rule lakpa matamda haudik suspended animation thamlaba matamduda khungakpa singna amadi manipur gi saktambu amadi manipur gi territorial integrity bu kaidanabi damakta manipur gi damakta khongpham chena lepi bisil naw singi damak yamna khudong thiba amakak hojik suspended animation lakpa sina oirakpa maram aduna mamangai da koin haijakiba sigumlaba yamna luba manipur gi fibam ama tadanabi damakta sigumlo president rule na singba laktanabi kanna haijaduna lakpa adubu hojukti hairiba ikoina mamangdagi sahi अमगी ममांगदगी लाउदुना हाइदुना लाकपासी हौजिक मणिपुर की मियामदा अमदि मणिपुर दा तादुना लैरबनिना मसी याम थुना हौजिक सरकार पाइरिबा MLA legislature singna athuba matamda sungsin nabiduna anauba lainga haijaba tare lainga ama thambiduna president rule silokthokuna manipur gi yaifanaba amadi asigum laba thoiba conflict asi amugana manipur gi intihas thoktanaba hona view haibasi challenges with of punjabam SC gi maikedi thamjage noinana asigum laba irang asi mayamna thoido hendokna mamang da discussion kya da press media da press briefing kya da press meet kya da haurakam loina khangna raba war on drugs illegal immigrants in khantuk nabu hona ruba biometric tawruba reserve forest area da enclosed of salaiba area sing takthuk naba hona ruba border fencing gi matang ari FMR mayamna loina khangna dana laire hairiba si chatha duna mai park na honara ga hairiba thabak thorom sing asi loisallaba matam khakta da manipur gi oiba territorial integrity amadi manipur gi saktam kaidana bagi amata ngairaba ngaklo oigadawriba mayam asi chatharingai marak sida kamu dakta aikoina hojik suspended animation laksalakanda hairiba thabak thorom sing asi lepakpa mapu pandaba lainga ama mapu pandaba iramdam manipur ma ohelakpagi phibam tahaleiba tarakliba legislature sing atuba matamda sungsin nabiduna ajik suspended animation thamibas tha ani sigi amadi tha ama sing ngaiduna leibana taba yam atubada punsinaduna anoba sarkar ama semnabagi lambel duda sanction biu haibasi challenges suro punrapongi maikedi kitamjage lonna yamna luribadi asuk luraba manipur gi tanja asida honorable speaker na manipur gi maitai gi haijabatare amadi JDU gi MLA singbu ma ki tribunal da reserve tawduna thamba nakan amadana mu manipur bu chamarak mache tanaba territorial integrity da chamarak singaduna wahi kya phongdoklaba chamarak wanganglaba kukili MLA sing adugi matakta karigumba action amata lawdana thamba masigi speaker gi mityeng haijabatare MLA sing yengiba mityeng si manana yengtaba asisu manipur gi territorial integrity amdi manipur gi apunba gi saktam sagatnaba manipur miyamna manipur praja miyamna honariba sida yamna sauba saitheng ama oigani haina thajai maramaduna speaker na hairiba manipur gi territorial integrity kainaba manipur da separate administration taliba tonganba makhoi gi oiba homeland ama taliba gi support tawdan ngangiba legislature da yaurba MLA singi mathakta matik saba maram saba action sing lokhat piu haiduna su press meet asigi khuthang da honorable speaker da challenges sur khunapum gi maikedi thamjari loinana hairiba lana sigi haurakpham root cause myam loinamak khange root cause khangabani na masi maru phangna muthalaba matungna maru phangna puktalaba matungda akoigi manipur gi territorial integrity se amuk hanjalakpa ngamnaba kaidanaba honabda masina yam chawba
ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯉꯩ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯍꯧꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ इरमदम मनपुर इरमदम कंगलई पाक पुरुप मकोई तौखाइब एडमिनिस्ट्रेशन तौखाइब होमलैंड तालक्तनबगीदमक्ता असिगुम जे अमुगना थोक्तनबगीदमक्ता हौजिक थोइङैसिदा सिगी रुट कोसे फजना थिदोपिरगा मसी मरु फंगना मुथलौबम संगे मसी मरु फंगना मुथलौबम मतमदा ngasi पालिब बीजेपी सरकार बीजेपी लाइड गवर्नमेंट सिना मसीगी मरु फंगना मुथतप मतमदा मणिपुर की इतिहास गोल्डन इरा ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मणिपुर हाइदना मीना बाबू सोनारप याय मरम मदुना पालिङै थेंगरिङै सोकनरिङै सिदा असिगुमलबा लान असिगी हौरकफम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा सिंगरइब खुदिमक अमदि मणिपुर की अपुनब सक्तमदा सिंगरप खुदिमक की रूट कोस फजना खंगदोकपिरगा सोकनरिङै सिदा लोइसलौरगा मणिपुर सि यामना तंगदु लेताबा इरमदम ओइनब होनबदा हाइबदि हजि लैबिरिबा सरकार अमदि म्याम पुनमंगना सहयोग पिबिदुना होनमिनासि लोइनना हजि हजि लैरिबा हजि मणिपुर गवर्नमेंट अमा फजना चलाइबा ngамदना अमदि गवर्नमेंट अमा लिंबा ngамदना लैरिबासि अथुबा मतमदा एमएलए मयाम असि सुंसनबिदुना यामना थुना हाइरिबा गवर्नमेंट सि सेमदुना मणिपुर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग अमदि सोई सोकनरिबा इरांग थोइबा कॉन्फ्लिक्ट असि लोइसनब होनबदा हजि पालिबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट सिना यामना चौबा थौदांग अदु लौबिहु लोइनना हौजी अखोगी सीएम नोंथुमम बिरेलना मतम चादना खमु तक्ता यामना खंग खंगौदबिदा प्रजागी हाइरिबा थबक थौरम मयाम असि लोइसनजिङैदा रिजाइनेशन पेपर थादगिबा चैलेंजेस यूरोप खुंदापोंगी माइकेदि यानिंगदे अदुना बीजेपी गवर्नमेंट मनुंगदा निंथौगी खुबमगी दमकता कन्ना किरि किरि इनादना दिल्ली दे सतना तोखाइ तोखाइबे इंडिविजुअल सिंग उनादना इरांग असि लोइसनबगी मायोंदा पुरक्तबिदा अदुंबा निंथौगी फमदोन मुन्नबगी थबक थौरम सिंग असिना पिया लाखिबगी मरम चाउन ओइबना मरम ओइरगा हाइरिबा थबक थौरम सिंग असी मखा ताना तौबिगनो बीजेपी की मरक्तगी बीजेपी लेड गवर्नमेंट मरक्तगी मतिक साब सीएम अमा पुथोक्तुना मणिपुर की तंगदु लैताद्रबा फिबम असी हंजनब होनबदा बीजेपी की गवर्नमेंट सिंह एमएलए सिंह पुनः सुंसन मिनादुना हाइरिबा हजि सस्पेंडेड एनिमेशन सिगी मतम गाइबा नतबा खुदक्ता याम अथुबा मतमदा अनौबा गवर्नमेंट अमा सेमदुना मणिपुर से तंगदु लैताबा फिबम अमदा हंजनबियु वाइबा मफम से थमजिनजरगा टेंशन